أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly Müslüman bir tuğanlar, biz leylek sülüktü moldaları dolbarını ulantabız. Bizden bugünkü efirimizde özgöçe barlığınızlara tanımal Burhan Şirin de koyatede Şirin Damla'nın balasını çakırganbız. Al Damla öz negizde kalempir deyteler. Çim söyleyteler de erkinde. Çim açtırıp söyleyteler kalempirde. Bırak Abdüssamid Damla Tacikistan'da ustazı kelip durup bu kalempir emes bu Şirin eken deyip durup atın almaştırıp bergen. Odayım verirse bizim bugünkü efirde Burhan Damla'nın balası Abdümanap Avan'ı çakırganbız. Anda sözlü özünden olarak. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Abdümanap hoş geldiniz bizim efirge. Anda siz birinci özünüzü tanıştırıp geçseniz. Leylektin leylek sülüktünden kayerden bolasınız. Leylektin kaysı urusundan bolasınız. Anan özünüzü tanıştırıp anan atanız jönünde geçseniz. Damla jönünde bir kendinirek bugün söyleşsek. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Men atım Abdümanap, Molla Burhan'dan oğlu olamın. Atam 1936 жылғы Бөксө уруусудан ичкилик өзү так өзү Бешкудуктан аны Мурза патшалыкта. Азыркы ак болсо болуп калды. Атак сүлүктө жашаганбыз. Сүлүктө каттарганбыз. Kana onda çö degendele damla jönünde başlayacak. Bugünkü bizim efirimiz damla jönünde olur. Damla eme ilim yolunu kayaktan başlagan, kanti başlagan, kaçı yaşından başlagan sizlerge aytçı öde. Aytчу öde. Şu birinci tamgаны tanıtkanda çoң atabızdan eме kılgan eken. Biroq terеңирээк ilimdi Molla Ismail'dan algan eken. Sülüktüdögü. Molla İsmail. Bu Molla Ismail'dan 7-ci kışlakta Paşti bardığı teң kurakta olgan eken de moldalar. Ошолор şu Molla Ismail'dan alıp Adnazar patça dep koyçu edek. Onu bir jaktan Molla Malik, Kara, Molla Burhan, Molla Ergeş, Molla Gany, Molla Karbay, Molla Ahmat. Ana şu ette nemede jaşap ketken eken. Molla Zulkaynar, Molla Rahmanberdi, Molla Rahmankul. O mazar jaktan süründü olurlar. Tezrek erterek köçüp ketken eken de. Şu terеңирээк ilimdi şu Molla Ismail'dan algan eken. Aslında çoğ atağınızın atı kim? Ol da molda olgan bu. Жоқ, молда болған емес екен, сауаты болған екен да. Пардавай деп. Қожамжар ұлы Пардавай. Ошолар dur atasынан үйрөнгөн экен дегениңизден айтам да. Значит, бул çoğ атасынан Биринчи тамгаларды. Тамга таанып. Тамга таанышы мындай эмеси да. Эми терең илимди Молла Исмаилдан алган экен. Жакшы. Анан бул дамланы саак окугандагы эмелер жөнүндө окуялар болсо айтып берсеңиз. Кантип кыйынчылык менен окуганбы, кандай окуган дамлардын көпчүлүгү ошол жана орустардын убагында окуганда кыйналып окуган. Дамла өзү айтып берсе керек ошол кыйынчылыктарын. Ошо биздин бир эле 7-чиде мешит бар эле энди. Кече хаби дамлада айтып кетти. Ошол мешитте жаап коет эди, ошо жашын окуйт эди да. Ошо үйдө орозо убактарда атам bir-iki жолу ооз ачар кылат эди. Şu молдалар келип отуруп, эме кандай мындай четте чыгып отуруп, жакшы угат эдик да. Кызыктуу. Кызыктуу болот. Нелерди сүйлөйт экен булар деп. Анан молдалар биригип машина менен 2-3 машина болуп Андижанга, биягы Ошко, биягы мына Нарынга чейин келип кеткендери бар эди да. Ошондо бир барганда атам айткан эди, мына кожомкулдун эмеси мына 2 немен батты, 3-ünчүсү батпайт экен деп. Şuna aylanıp bir sömöğünün iziga. Anan bir kızık okuyasını ayıp bersem Özbekistan'da bir jerge çakırgan eken moldalardı. Anan barsa bir emesi var eken, eşanı var eken, da kadırlayt eken. Anan Ayşatam Molla Kuday kıl kire kelip oturup durmuyor, mana yerge oturam dep. Atamlar kişine öydürek oturuptur. Anan birinci tamagını beripdir. Anan ortada mükelleme kılayıp dese. Kimden başlayıbız dese, atam mana baladan başlagıla deptir. Kimni görsün? Dosunu görsöttü. Molla Kuday kıldı. Molla Kuday. Anan aytıp, ya namula siz gorunuz bir eken dep jatıp törde alıptır da. Molla Kuday kıldı. Anan çay içkenge oturganda
Баяғы kişiden atam sorap turdu. Baba жылыңыз неме dese sıyır deptir. Sizdiki dese meniki buka deptir. Murdalar jıl menen sürüştürüyor da biteli. Jılımdan Burada dese. жылын айтат эле. Жылkı, çiçkan dep, koyan dep. Таза күлдү дейт. Эч токтон албайт дейт. Misaladır, oşal Molla Burhan Damla, oşal sülüktüde özüm bol imam bolgan bu ne oluş degen? Сүлүктүдө мына Бөкөнбаев айылы курулганда 87-жылдарды элде организовать этип ошо жерге мечит салган. Атам башында туруп. Ошо мечит салгандан кийин мына Бекетанова көп аракет кылды, ошо Моллабамдын атын коелук деп. Ал кишилер дагы өтүп кетти, Кудай рахмат кылсын. Ол мечитти бүтүн жалпы эл салды да. Бардык ашар жол менен салынган. Бөкөнбаев эли, кирпичный эли, энелерибиз, эжелерибиз көрпө төшөгүн тигип барып, кийиздерин салып, ошентип ошол мечит. Кийин 2024-жылы бузулуп, кайра жаңы мечит салынгандан кийин 24-жылы атамдын аты берилди ошол мечитке. Элден ыраазы болсо болот. Бирөөсү килемин салып атат, бирөөсү люстрасын алып келип атат, бирөөсү пардасын алып келип атат. Бирөөсү туалетин салды, ожурасын салдышты бүт. Aşar jol menen Ашар жолу менен. damlan atı atalıptır da. Eğimge singендиги bilinет da bul жерден. Anan bul ilim algan jolun em ustadarın algan. Bayak din işmerdүүлүгү kantip baştalgan damlanın. Ошол Бөкөнбаев айылында имам эди. Ошондо баягы Сүлүктүдөн бияка келген жылдар, кай жылдары келген, биякта кайсыл жерлерде иштеген, эмне жумуш кылган, ошол жөнүндө да бир айтып берсеңиз. Себеби 90 жылдардан кийин бүт эле баягы Лейлек Баткенден хижрат кылып дин үчүн бияка динди таркатайык деп келди да. Ошолордун катарында Молла Бурхан дагы келген. 1992-жылдары келген экен. Ошол убакта келген беле? Биринчилерден болуп келген экен. Ошол жылдар келген. Ошондо келгенде эле сразу Полтавкага бөлүнгөн экен. Каралтага кетип аткан. Карабалта кетип баратканда. Ошол жерде бир пожарныйды бошотуп берген экен. Ошол жерде 2 жылдай имамдык кылып, балдарды окутуп, кийин анан мына Бишкектеги 110-кварталга которулуп, ошол жерде дагы бир 3 жылбы, 4 жылбы имам болуп жүрдү. Бул жагы мечит эди, бuyagы өзүнүн жатаканасы бар эди. Ошо бир 30дай бала окуган ол жерде дагы. Эгерде ошо Полтавкадан Молла Бурхандан 92-93 жылдар окуган балдар болсо, ошолордун бир атыны билсек, сону болот эле да. Эгер тааныгандар болсо, 110-кварталда дагы окуткан экен. Ошо Молла Бурхан дамладан ким саа калган болсо, ошол бир комменттерге жазып койсо жакшы болот эле да. Ошо мисалы Дамланын артынан бир шакирттери азыр канчалык деңгээлге жеткендигин бизге уксак таза сүйнөт элек да баягы жерде. 92-93 жылдары эми өзүнүн туулган жерин таштап хижрат кылып дин үчүн мен саак берем деп бул жака келген да. Себеби ал жерде бул жака келбей калгандары бизди окуткан негизичи. Устаздар эки бөлүнгөн. Айылда окутуп калгандары бизди окутуп калган, башкалары хижрат кылып мына Чүй өрөөнүнө келип туруп Бишкекке келип бул жакта динди таркаткан да. Ошол эгерде азыр угуп тургандар болсо, ошо бир комменттерге жазып койсоңор болот да. Молла Бурхандан мен сага калганмын. Азыр мен мындай жумуш жасаймын, мындай жумуш кыламын деп туруп, устага сүйнөт элек. Анан Дамланын дагы кандай өнөрлөрү бар эле? Бир чар өнөрлүк киши эле. Мына кладкада кыла берет эди, печкеде кура берет эди, фанерада кыла берет эди. 83-жылдары үйдүн баарын өзү фанерлаган. Өзү кылган. Кладканы эми биринчи баягы 9-12 кылып салып, аяк уста салынган. Бер жагындагысын өзү улаган да. Мындай айтат эле, ушу адам кылганды адам кылат деп. Кыла берет эди да. Анан дагы ыр жазат эле. Ырларыдан. Şu Damlanın şu ır жазганын biz bilbeyt ekenbiz da. Ыр жазганын bilbeyt ekenbiz. Jana ki mına kitabını berseniz, şu kitabını emet tekşerip çıktık biz okup kayşı yerlerini. Oşonda men taң kaldım da. Baya bolgonday жазган экен да. Сайыз убагда эмне кылдым, силерди багыш үчүн не иштерди кылбадым деп. Бет ошону ыр түрүндө ошону жазган экен. Мына бул ошол Бурхан Дамланын өзүнүн жазган ырларынын ошо жыйнагы. Бул китеп ошол эки китеп болуп чыкты. Бул биринчиси, бул эмне?
bu ikincisi. Molla Burhan damlanın жазган ырlaryny şol iki kitap bolup çıktı. Hem şol jerde şol жазган ырlarından bir ekön okup berseňiz. Aynen. Öte garip degenden okup bereyine. Garip degen şol Garip degen. Garip. Adabi tilde. Arkalar tuğan bolboso, musapir ketken kız garip deydi. Alarga kardar bolboso, oturup kalgan kız uz garip. Mergender çıgıp kuş salıp, tosotko koyup, tor jayıp, karmap kapas salganda musapir bolup kuş garip. 5 gündük bul düýnede araktap güldüp üy salıp, köçürüp ketse egesi çaldıvar bolgon üy garip. Kalam kaşkatın er alıp, korpuska köçüp ol barıp, ayılda kalgan atene amalın tappay bul garip. At eşek minip ötbögön kıyalar aşar bel garip. Kutul albay karızdan balcangdagan er garip. Semirip turgan uwakta az oğlup жүрgön sen salıp, arıktap jolda toktoso arıp kalgan at garip. Jetim menen jardyny başyn sıla bul garip. Kasaldy görgün sen barıp, töşekde jatsa ol garip. Bir jumalak çay alıp, karını görgün sen barıp, 80'den aşıp üyünde oturup kalgan ol garip. Başında müşkül düşkünde baljırap elge sen garip, 6 sany sowunda alysdagy tuğandy aline sura sen barıp. İslam dinin üýrengün alımdan sabak sen alıp, üýrenbeseň jaşyňda kartaýganda sen garip. Anan bu jerde muna bizde köpçül ustazlarыбыз bayağı Türkiye kitaplarda okugan diye aytıp jüröbüz go. Türkiye kitap misalı muna bizde damlanda şu kitaplardan ala kelipdir. Murda şunda kitaplarda şintip bayağı ne remont kıldırat ele da. Bu jerde şu Türkiye kitaplardan janakı tamsil kitaplar eken. Bu jerde eşek menen apendin okuyası deyil bu jerde. Musapir'in namazın bayanında deyil. Maşallah. Ulaşa bu Türkiye kitaplar maşallah. Ne bol özünün kol yazması mı olar? Ne degen eken bol? Özün özü bilgen bar, ötügün törge ilgen bar. Sayakat kurup çet elde sayrangdap doğru sürgen bar. Beketke dükön kurgan bar, bekerden akça tapkan bar. Bagalbay üy bülösün, balasın bazar satkan bar. Handarga qaada kütkön bar. Konok tandap içken bar. Kantintip balam bagam dep aylasın tappay ölgön bar. Irısın eldin köp kol salıp, ımanın jep bütkön bar. Güm pomoş kaçan kelet dep hakimiyatta kütkön bar. Metlerde satıp şahardan Mercedes alıp mingen bar deydi. Şol wagtda büt bayağı met jeter satıp başlady go. Kımbattap kömür otunu kışında toňup ölgön bar, kömürde satıp çet jaka son emes dollar jıygan bar deydi. Maşallah. Anan atamdan kitapty jakşı köret ele. Oşonda et munanday kitapterde bir tawarynda mollu tatar kişi bar elde, oşoga mana şunday kılıp tıştatyp. Oşo kitaplar resme düşüp ketdi. Bizde kitaplar tıştatganbız, şunday bir de bakmal dep koydy. Çiğ barkıt menen şunday bir jasap berdiler kitaplardy sonun kılıp. Oşol jana kitapty oňdogan kişi Baykul. Baykul degen kişi oşol özü alim kişi bolgan eken da. Ançamça düşüp kalan baraktardy jamap oşonu arapçasyny жазып toluktap bereter da. Oşol aksakal. Kitap satkan aksakal. Ondan keyin muno 88-nji ýyly ibadat islamiýany şunu kırgızçaga kotorup neme kılgan eken, biroq bul baska çykpay kalganda. İbadat islamiýadagy başka kitaplar bar muno. Kitaplar var eken. Halifalar ahli sünnet vel cemaat. Bu jerde çynda öyle garasaň bayağı aksakaldar hazır ele bu efirden burada okudyk ele. Jana paýgambarymyzdan hadisin kırgızça жазıpdyr da. Leylektin tili menen. Paýgambarymyz sahabalar bilen otursa bir akimçen bir muysapit geldi dep. Bayağı aksakaljan kişi geldi degendi. Maşallah. Damlanın emgegi öte çoň. Ne güzel oşol jerde damlanın özü bayağı tamaşany öte jakşı gören kişi bolgon. Molla. Her kimde tamaşalay berip, bunu dostları bardy kalempir deydi eken. Oşonuň lakaby kalempir bolgon. Ana muny kim Burhan Şirin de atalyp kaldı. Anın atalyp kalganynyň sebebi bardygy bilebis, janakı bizde ustazlarыбыздын ustazı Abdüsamid Amla bolgon.
Tajikistandagy tajik ustazy. Oşolardan kelipdir, oşo sülüsüge kelip kalat eken. Kelgende belki Malik Qari, oşonun üyüne kelgen eken. Oşonda kelipdirdagy Malik Qari bardygy dos bolganda. Ya dos, Burhan dos, buna damılan ulam kelip qarap durçu men üýümde, bul jalys kaldy, men işe ketdim dese, Allah taşal kemperi jok eken damlany. Oşo boydak sartыңды oturup barıp qarap oturam, ake men janında oturat da depdir da. Oşonda şunçalyk jağıp külüp deyip, abi sen damla. Tamir qaytalap koyup menim ne dedin dedi eken. Bul kalempir emes, bul şirin eken dep turup atını almaştırıp bergen da. Şondan keyin Burhan Şirin dep atalıp kalgan. Bul damlanın uşunday bir emeleri köp. Emma kitapları bul çıkkan, eger kaloşlar bolsa, oşo kitaplarından dagın bir alıp oksaňdar bolat. Bir öte sonunda mazmunda kitaplardy, ırlardy жазган eken. Hem oşo bayağı Orta Sovet doğrunda жазган kitaplar da oşol jerde elin awaly alyl okup berdik. Metni satkandygy, dollar menen Mercedes mingen dep kıskası büt jaşowyny bayağı içindegi bar nerseni ırga kagaz betine düşürüp ketken eken. Allah razı olsun damladan. Amananda Zubaytil kitab edip şu bir kança kitaplardy жазган eken de şu bir animeke. Dağın bir şunday emes var ele, şonu tapay koydum da. Zübdatel Masail kitabından dedi. Zübda degen şu kaymak. Büt meselelerden kaymak degen kitaptan da oşol kitapda damla kotorup жазган eken maşallah. Damla. Bu da öte çoň emgekde oşol damla oşol kitapda büt kolda жазıp çykkan eken da. Ayva potpisi sulu eledi. Samake. Namazı okup jatkanda saftan ötüş. Mesela günahı kabira deydi. Çoň günöler. Çoň günöler bayanı deydi. Maşallah. Ben 3-4 kitap okuyan eken de. Şunlara da emes. Gusulda pars 3 tane deydi. Gusulda sünneti. Ya bak, unda kol yazması sulu bolgan eken ha. Tizip yazıptır kol yazması. Ana suru oldu, adderini, pasta menen, nemesini. İmam Azam'ın nazdida deydi. Demek köz karaşında degen mende da. Bu leyleknin tili de özüydün. İmam Azam'ın köz karaşı boyunca dep durup. Taravinin bayanı deydi. 153. bet dep koyup dur. Bir emgek kılgan eken da. Anan Sanjır'a da köp kızıkat edi. Amına azırgıca kerekti nese de. Çilde kaçan kere 90. Kaos deydi. Şunu bir süretke tarıp düşürüp koş gerek. 90 dep koyup, kaos dep koyup eken. Birinci çilde. Biriden 25'e çeyin. Aşağı kuyruk deydi. 3 gün 19'dan 20'ye çeyin. Bilem janak tajribeden alıngan meseleler de ular. Tajribeden alınıp durur, ana şol жазganda maşallah. Mana ettirdi öde emesi. Bayağı kumurskak toponunu kaçan çıgarat, ona keyin eme olboyt, suup bolboyt dep. Bunaklardan köp emeler var endi bular. Bul janak eme de tabiatın kanday görünüşlerini жазган eken da. Demek kumurskalar apçı kurgatsa demek gün salkın bolat. Salkın muna kenen kar suup bolboyt. Suuq bolboyt. Tajribeden algan netler. Maşallah. Şimdi çoň ataňyzdagy nür жазган ba? Çoň atam da gır жазган eken. Maşallah. Anan atam ayağa adabi kitaptiki okuyt dedi. 100 de okuyt dedi. Şu süzge çeçendigi oşonan mı deyim. Oşol. Buna çoň atamdynlary Pardavay. çoň atamdynary 1942-жылы жазган eken. Maldar ketdi jaýlooga, adamlar ketdi aýdooga. Tö içinde lök ketdi, tögörögün ıylatıp, törödöy jigit köp ketdi deydi. Qatardagy nar jakşı, kalkı jurtun ıylatıp, ketip kaldı ar jakşı. Kılap aşıp, aşar bel kaldı, engirep en jer kaldı. Sagızgan sayrap say kaldı, bayıluu sayrap tam kaldı deydi. Bizdin elde kim kaldı? Kempir menen çal kaldı. Agar bulak su kaldı, ayaldardın içinde kögala sakal şum kaldı deydi. Bizdin elde kim kaldı? Kan taraksa mal kaldı, kempir menen çal kaldı deydi.
Demek bu damlanın atası da var eken da öneri. Çoğ adam özü ır жазып eкен. Ыр жазганда баягы толгоо келди дегенде 3 күндөп дагы чай ичпей койчу экен да. Ушундай. Çoğu Эndi бул калганы да бир жазуу түрүндө калбай калган экен да. Bu özü talant şunday bolat eken da. Mına bayağı çaynak kaynayt ko. Çaynak kaynaganda bırık dep kapkaga açılıp ketet ko. Toktata albayt eken da bu talant taşkındagan wagtdaçı. Demek 3 gün tamak je ürü жазган bolsa demek Xudoga şükür Allah Taala şol meni önördi bergen eken onda. Çoğu tağızga da. Şu Bökönbaev eliге, Kirpişin eliге tereң ыраазычылык билдирем. Şu atam atını koyup şu kolda bergeniңiздерге. Şu Bökönbaev eli şunçalık ынтымактуу чарбуруу болсо дагы ошо бири килемин салып атат, талашып. Мен салам деген канча алды. Бирөө пардасына коюп атат, бирөө люстрасын алып келип атат. Tereң ыраазычылык билдирем. Anan damla janak buyaka kelgende ancha bayağı çark dağ işletken bi? Çarık dağ işletken. Oşo jönde de bir aytып berseňiz. Demek Agemgek dağ bol. Demek Sentran meşitke Ahranaga bar degen eken. Şöyle Bu jaka kelgende. Var dese men o ettim kılam. Ona göre men çarkımda kılam dep Bişkekten aylanıp çarklı suyurup alıp bıçak çarkta aytıldı da. Çark degen şo bayağı bıçaktardı, balta ateşelerdi kurçutatıldı da damla. Koyumuz desek bolbayt edi. Agemgekten bir akını jebesem dep. Kıskası damlanın öneri öte küçtü ele. Vagında özünden alalbay kaldık. Nosadan taqdir buyuruyor eken mına balasından biraz uqta malumat aldık. Bu da kalasa bunu hugasızlar anança dağın okuyalar bolgan bolsa, bilgenler bolsa kommenterge жазып koysaňızlar. Buyursa keyinki efirlerden dağın bir mümkünçilik bolganda oşol okuyalarını biz koşup koyabız. Ana oşol bayağı eşen iki jol atama jegde tegip berip jügördü. Özbekistan'dan. Bişkek ketken dese Bişkek ösem jetkirgiledi. Hemen tuğanlar mına Hudaý buyursa biz oşa Molla Burhan jönünde aytıp kettik. Adırla biz bildik. Oşol 4 yıllık bilimi bolgan eken. Allah'ta jaşaw şunday bolganda 4 yıl mektepte okugan, bir kol yazmasını gördüňüzler. Oşol alan ilimini gördüňüzler. Ür yazganyny gördüňüzler. Sebäbi murdaqy ustazlar köpçüligi oşol tökmölük menen oşonday bir kazal dep koyat. Kazal aytıp oşonday menen köwrek alektengen eken. Hudaý mesela biz keleçekteki sabaklarybızda oşo Leylektin dagın bir Abdurrahim Şamatow degen bir moldası bolgan. Oşo Aqida Tahawiya kitabyn ır türünde tizmektep жазып bergen, öte sonun kılıp durup. Jana men internette görüp kaldım, bir jaş bala manas kılıp aytıptır bayak jerde. Etegi jok, jeňi jok, karangı görge kirersiň dep. Oşol Abdurrahim Şamatow bizdin ustazybızdan жазgan Aqida kitabynyň oşo ır saptary. Anan bol özünün oşol jaşoda da sürgünge aydalgan molda dep. Karagandyda sürgünde jürgen, oşol jönde da ırlарын жазgan, Hudaýym bersa, al jönünde dagyn biz aytyp bereriz Hudaýym bersa. Bizdin oşol doğrudagy moldalar, ustazlarybız köpçüligi şunday bir emege jakyn bolgan eken da, bayağı adabiyat jagına jakyn bolgan eken da, oşol özünün içindeki nerseni bayağı kagazga düşürüp, ır türünde tögüp degende. Men oşol ar bir efirin akırında biz bir hikaýany aytabız. Oşol hikaýa jönde aýtyp bere turamysam, bir bala, kiçineki bala eken, çoň atası gezde okup otursa keltir toskol bola berdi da. Toskol bola bergen eken gazetany alıp da gezettin. Biröwünü karasa dünýäniň kartasy bar eken. Oşon maydalap tutup turda, "Ma şunu sen biriktirip toptap ber" dep turup, körük alektense gerek dep turup, "Maga toskol bolbosun" dep gezde okup oturgan eken. Bir malda, "Çoň ata men toptap koydum" deydi eken. Kantip dese, toptap koyup turkarsa çynda öyle. Kantip sen ne üýde geografiýa okugansyňby? Üýde eneň okutdy öle üýde dese, "Jok, oşonun artı jagynda bir kişinin süreti var eken" deydi. Bayağı жерdeçi. Oşo kişinin süretlerini bardy, mындай okşaş kılsam karta bir yerden kuralıp kaldı degen eken da. Jaştaýyndan eger Hudaý Taala bere turgan bolsa, Allah Taala ne oşol talantty berip koýat eken. Şykty berip koýat eken. Onda mına oşol azyrky jaşlarga siz özüňizdin bir nasihatyňyzy aýtyp goýsaňyz. Şo moldanyň balasy katary oşol damlanın atynan bir nasihat aýtyp goýsaňyz ellerge. Azyrky jaşlarga ne dep nasihat aýtat ediniz? Şu dinge jakyn boluş gerek eken. Bardygy dindin içinde eken de.
улууду урматтап, кичине сыйлап, динде эле болсок адашпайт экенбиз. Ошол эми динге чакырат элем баарына. Allah razı olsun. Kana bir duanızı verin sonra. Өзүңүз эле. Amin. Bismillah. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Allah'ım her birinizin niyet ve tileğinizi kabul kılsın. Allah'ım şu ötüp etken ustazlarımızı özü rahmat kılsın. Allah'ım ötüp etken ustazlarımızdan, o bir damlalarımızdan Allah'ım jatkan yerin jaylı kılgın. Kabirlerin nurdu kılgın. Ahiretlerin abat kılgın. Bir rahmetke ya Erhamer Rahim.